بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد لبيت عزتري مسلم أخن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورجيجي مي بغيچايتي لبيت أخنا مرحبا دنما نفد مجلس تاكي سورجيجي بغيچا تكيجي غتوغا نبي صلى الله عليه وسلم صفة قربا فاوان كما كسلبت دخم أرمن إم فهم بيبي درسكا أرمن واني بونفا سورجيا به فوتة شرح قرآن فشان واهكا درسكا أرمن واني سورجيا به غتوم كودا كودا مقدمة جنسوا سورجيا واهكتا أرمن بيان كرمجن مقصد كي لبت دخم من سورجين أرمن شاوغوريكن إتركو مت شاوغوريمو أرمن إسودية سلف الصالحون بيكلم بس سورجيه واهكتن أدويمو إتن هوداغتما إتن لبيغتما شاوغوريبه جينا مسكتك كوري إيجي باي واهكتن بس أرمن واني مفهم بيبي درسغا تلوبت أخنا حسا كفا ميدوس أرمن فشاغناني إفاد بيكلك واهكين سورجي لبينك موجة يقين كن نبي صلى الله عليه وسلم دفمون بيكلكو كانت كربي قطوج واهك صحيح مسلم جا بيان بيجم واهك بدر هنگرامه کے میدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلموں کے لشکرہ کے بڑھاگیں ایکلیگ فان مسلموں کے لشکرہ مخاطب کروا حدیث کروی قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض ಹಿವ್ವರು ದೆವ್ವಮು ಸಹಾಬಿನ ಹಿವ್ವರು ದೆವ್ವಮು ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಲಷ್ಕರ ಹಿವ್ವರು ದೆವ್ವಮು ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಲಷ್ಕರ್ಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವನಿ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ತೆದುವೆಗೆನ್ ದಾಶೆ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ತೆದುವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಕಾಫರುನ್ನ ಕುರಿಮತಿಲಾಶೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಕುರಿಮತಿಲಾಶೆ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ನಂ ಒಯ್ ನತೀಜಾಯಕಿ ಮತ್ತೆ ಜಜಾಯಕಿ Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihum miha guramaga shahid wajjikamga waninama tiyabamihum naddevwane udutaka bimavura tanawaswagemwa sorga tiyabamihum naddevwanikamga yaqin kan timankalegfan tiyabamihum naddevwame mihen ekalegfan hadith kuravum Umair ibn al-Humam ekiyonu sahabi bekalaku teduardaga nabiy sallallahu alaihi wasallam sual den nabi Allah ka rasulay हम तेदेत्तो मिफदैन मिहगुरामगा शहीद वज्जकमगा वनीनम उडतक बिंतकव्वुरे तनवसुगेंवा सुवरुगे तिमन्ने लिबेने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे हेदेन्ने एरो एकलेगे फानुगे ऐप्पळुगा उमैरुगे फानुगे ऐप्पळुगा देतिन कदुरु कोळवे ಅವಹಂ ಎಚ್ಚೆ ಉಕಾಲೆವೆ ಕೆಲಫಾನಿಯರು ಫರಿಕ್ ಕುಳುಪಮುಂಗೆಂದೆ ಕದುರು ಕೊಳತಕೆ ಅವಹಂ ಉಕಾಲೆವೆ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿ ಎಚ್ಚೆ ಹಿತಕ್ಕಾಂ ಮಿ ದೆತಿಂ ಕದುರು ಕೊಳಕಾಂ ಮಿ ಹೇದವೆಗೆಂದ ಬಗುತು ಕೊಳಕೀವೆಸ್ ಮಿ ಸೋರುಗೆ ಹಾಸಲು ಕುರುಮನ್ ಎಳೆ ಹುರ್ಹೆಕೆ ಕ್ಯಾಫ ಎಗುತು ವಿದಾಳು ಎಚ್ಚಿತವೆಸ್ ಉಕಾಲೆವ ಎಕಲೇಫಾನ್ ವಡಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಮೆದುತೆರೆ ಪದಿ ವಡಾಗೆ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುವಾ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಶಹೀದುವೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾದು ವಡಾಗೆ ನಬಿ ಸೋರುಗೆ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಹಾಸಲು ಕುರು ولبدهم مسورج لبينكم يقينكم نبي صلى الله عليه وسلم دفمو صحابي بيكل كنت كربيغ كادور كولتك دتين كادور كول اكان نغان فاست مينيت بس دتين مينيت نغان پඩو كيمكان هيدا وابغوتنو فنور وركم مينيت بايغدير نمس එකලේක ෆාන වි දෙතින් කදුරු කොළ කාන් එහෙද වෙගෙන්ද වගුත් කොළොස් එයි මා දිගු වගුතෙක් කමුගා එකලේක ෆාන වෙගෙන් දියයි සවබකී කුරුමති ගාමියති සෝරුගේ මේ සෝරුගේ හුරස් එළම් බෙගි වෙගෙන්දනි මේති කොළකාන් එකදුරු කොළකාන් එහෙද කුරා එහෙද වෙගෙන්ද වගුත් කොළොස් ඒ වෙගෙන්දනි හුරහක එහම ඒති කොළොස් එල්ලවාල වාෆ අවහම් වඩාගෙන් එකලේක ෆාන සෝරුගේ حاصل කොළ එමෙලබදහම් මි සෝරුගේ ලිබේනික යකීන් කන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙව්වුමුන් සහාබින්ගේ අමල් ෆුල්තන් මුරිගේ هم أول من جس مقصد كي لو بدخون سورجي جواهكتا مي فوتو علي جا أول من شرح كرونا مقصد كي يسي مي سورجي جواهكتا أول منا
engigen diumum bayan wegen diumum algun men hitugas efada shaqo erkame ufeddum e shaqo erkamuga algun men alkamuga hiwagive algun men ga amaltan islah ko sahabi be kan kan takkur bi fadan suwaruge libene kamuge yaqin kan e yaqin kan algun men bas libe to algun men kadala masaka ko himme kuru algun men me sharh kura fataki lobeta khum ummatuge bodu dannabe kale kamugawa imam ibnul qayyim rahimahullah li wafa wa fote surga behe gotum war tafsili wa hakatake genna wafa wa fote fotuga namaki hadi al arwah ila bilad al afrah ufaluge manzila mistakunge ruhuta haraka kurwu ufaluge manzila dimaya mistakunge ruhuta haraka kurwu ei fotuge mawduaki miedo alrumen fashaganna ni furtama babum fashanga tunga kuriga mugaddimage gotuga denukuta faha kollam beeluwe furtama kama ke lobet takhum alrumen vivaha ka dakkani surge abehe gotu surge ki alrumen ge lotaka wanghana wefa watane ghaibuga wa ilme surge ge waha tan alrumen nan egen onnani demasdarakum ei kirit qur'ana nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas furtakum ema surge ge waha tan alrumen qabul kurumwani midde masdarun sabitu wima alrumen na faharigga surge ge waha ken gividane mihegge faratum kafirge faratum bas غير مسلم के फरातुम सूरगे के तफसीले कमे इंगिंग गादान सोबकी इसवेलिए फैफुत हो गया बस तौराता इंजीला अदि अनुम बस रसूल बेकलुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाबा ले सुहफ हो गया बस सूरगे नरके के वाहकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कर वाफा एमे मा इफद मीहकु इफद वाहकें अर्गुमन हिस्सा कुफान नो तखुद अर्गुमन बस तौरात नो त इंजील के तर्जमा किया के अर्गुमन बस इफद मालूमात लिबिदान नमेस लबतखुम इफद मालूमात अर्गुमन लिबुनस अर्गुमन ए कबूल कुरमवानी अर्गुमन गिफय किरित कुरान अदि अर्गुमन के नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फुलुम ए वहां के बार दे आयत नो त हदीस वाकम ग वनी नम सोबकी अर्गुमन के फय बाबा लेवुमा कीगा अदि अर्गुमन के एम फौगे नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालता के वडागिन नो मा कीगा इसवेदे फुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी मनसूख कुरबाफ एवी मा दें अर्गुमन न कन्नोनान एफै फुत तको मालूमात नगागें एग मच्च हुकुम तके बिना करुं ए कमेनो दें अर्गुमन न मोती किरत कुरान नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतु गाहिफु एमे लोग तखुं एफद मालूमात अर्गुमन लिबुनस अर्गुमन बालंजहन किरत कुरान गवाह के बोइतो नोत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतु गा हदीस गवाह के बोइतो ओज्जकम गवनीनम एवा अर्गुमन कबूल कुरानी नेक्कम गवनीनम ए मालूमात अर्गुमन रद्द कुल्ला सोबकी मी गैब गवा कंत कमेक गवाह अर्गुमन मिदक्कनी मी कबूल कुरानी मे एफद मालूमात एफद कमेन अर्गुमन कबूल कुरमवानी अर्गुमन के फतुम एकम बार दे कम गवनीनम अर्गुमन के नबिया के हदीस बस वलकुम एकम बार दे दलील एकम गवनीनम देवाना नुकुता के मेति लोबे तखुम मेद अर्गुमन के मौदुआ गुणम रिवाह के ए नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर देवाफा वरगिना हदीस बस फुलत होगा मी उम्मे एकले गफानु उम्मे बाबा वगंदान कम गवाह का हदीस कुरबानी इफ्तरकतल यहूद अला 71 फिरका यहूदीन बाबा वगंदिए हद्दिह एब्बय यहूदीन हद्दिह एब्बय बाबा वगंदिए वफ्तरकतन नसारा अला 72 फिरका अदि नसारा बाबा वगंदिए हद्दिह देबय दिन हदीस कुरबानी वसतफ्तरिक हादिहि उम्मा अला 73 फिरका तिमन कले गफानु गमी उम्मे वस हद्दिह तिम्बय बाबा वगंदाने तिमन कले गफानु गमी उम्मे हद्दिह तिम्बय बहिगंदाने कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा मि हद्दिह तिम्बाग तेरें एम्मे बयफिया हुरिहा बयवानी जहन्नमागे ए हुरिहा बेग गहुलुरिन मान हद्दिह देबाग मी हुंदानी नरकेशे एम्मे बयके सलामतु गहुलुरिन नकी मगुतुन सहाबे सवाल कुरबी ए कोम बयतो قيل من هي يا رسول الله الله رسول اي كم بيتو سلام وان بيكي لبدخم مي امه حديها تيم بيك بابا بگندان كم خبر نبي صلى الله عليه وسلم وني دواف اور من منظر مهار مفنني اسلامي امه ميوني بابا एक एक कौम तो होगा एक एक मजहब तक एक एक अकीदा तक मियती बाबा वगैन गोस्व नमे स्लोबे दखो मितनु का फाहन कोल्लन जे है नुकुताएंगे बोय मितनु का मिवा बाबा वो मकी फिक़ही बाबा वो मन्नो
මිහුන්නනි තෆිගුහි මස්සලතෝග ඛිලාෆ් තක මිසාලක බිස්මි බාරක් කියාමිහුම් බිස්මි සිර්රුන් කියාමිහුම් හෂම් රුකුන් තෙදුස් අලුම් හෂම් බන්නමිහුම් රුකුන් තෙදු හෂම් නොබන්නමිහුම් මිකහල මස්සලතෝග ඛිලාෆ වාහකේ නොමෙ දක්කෙවනි මිය කියන්නේ ෆිගුහි ඛිලාෆේ මිකහල වාහකේ නෝ අගීදාගේ ඛිලාෆ තක ගවාහක මෙ දක්කෙවනි අගීදාග කබූල් කුරුමුගා ඉස්ලාමී උම්මයි බෙහිගෙන් දානේ හයිද්දි හතින් බය එම මිහුන්නා ෆිගුහි මස්හබ්ද හනෆි මස්හබ් ශාෆියි මස්හබ් හම්බලි මස්හබ් මාලිකි මස්හබ් එකහල මස්හබ් තෝගා මිහුන්න ඛිලාෆ තක ගවාහකේ නෝ මෙ දක්කෙවනි ඉගෙතෝ මේ දෙකෙනි අගීදාගේ ඛිලාෆ තෝග වාහක අගීදාගේ ඉස්ලාමී උම්ම හයිද්දි හතින් බය බෙහිගෙන් දානේ ඒගේ තරෙන් සලාම වානේ බයකි එම්මෙ බයකේ සහාබින් සුවාල් කරවි ඔබයතෝ ඒ සලාම වානේ බයකි හදීස් කරවනි ඒකම් බයකම් බයන් කරවවා මන් කාන අලා මිස්ලි මා අනා අලයිහි ව අස්හාබි සලාම වානේ බයකි නජාවානේ ෆිර්කායකි බයකි ඒ තිමංකලේගේ ෆානා තිමංකලේගේ ෆානුගේ මේ සහාබීන් ඉතිබ්බෙවි මන්හජුගේ මතීගා කුරියද්දා මීහුන්නේ තිමංකලේගේ ෆානා තිමංකලේගේ ෆානුගේ සහාබින්නා ඉස්ලාම් දීන් ෆහම් වේ ගොතා ඒ අගීදාගේ මතීගා ඒ මන්හජුගේ මතීගා කුරියද්දානේ ජමාතේ එයේ සලාම වානේ ජමාතුගේ මීහුන්නකි ලබදහුම් මි ජමාතන් අල්ගොන් මිකියනි අහ්ලු සුන්නah වල් ජමාතේ අහ්ලු සුන්නah වල් ජමාඅ ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මන්හජුගේ මතීගා වා මීහුම් ඒ සහාබින්න නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කන්ත කුරවි ගොයි එකලේ ෆාන් ආයත තෆ්සීර් කුරවි ගොයි එකලේ ෆාන් හදීස් බසුල ශරහ කුරවි ගොත එකම් ෆහම් වෙගෙන් ආයත එගොත ෆහම් වෙගෙන් එගොතුග මතීගා තිබි මීහුම් එමෙලබදහුම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුන් එක්කිබාවේ සහාබින්ගේ අගීදායින් එක්කිබාෆාවා කොම්මෙ බයකි මි හද්දි හදි බයගේ තරය වදගෙන් දානේ බය එහෙම මේ මුගද්දිමා යකී ගාලුම් ෆුර්තම ෆෂාගන්නානි මි ෆතුගේ ෆුර්තම බාබා ෆුර්තම මස්සලේ ඉමාම් ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ් මි ෆයි ෆට්ටවාෆා වනි සෝර්ගයා ගුලේ මස්සලේකෝ මස්සලේකි සෝර්ගයා නරක මිහාරු මිවගුතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඛල්ක් කුරවාෆා වේතෝ ඒ මස්සලේ නොත මි සෝර්ගේ මි ගියාමතුගේ මයිදානුගේ හිසාබු බල්ලවා නියුමු සෝර්ගේ ගහලුවරින් දාන් ජිහෙ වගුතු නරකය ගහලුවරින් දාන් ජිහෙ වගුතු දෙන් ඒ වගුතු ඒ දෙතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඛල්ක් කුරවානි තෝ ඒ මස්සලේ අගීදාගේ මස්සලේ ලොබෙතහුම් නමස් මි මස්සලාගේ වස් හගීගතුගා මි මස්සලේ කි වර සාෆ් මස්සලේ කිරත කුර්ආනගේ වර සහ සරීහ දලීල් තකුම් එගෙන් බොය මිගේ ජවාබ නමස් ලොබෙතහුම් මිහා ෆසහ මස්සලේ ගාවස් මිහා සාෆ් කුඹුඩු මස්සලේ ගාවස් ඉස්ලාමී උම්මතුගේ තෙරේගා එබොයි එක්කල හද්දිහ දෙබය උම්ම බෙහිගෙන් දිය ගොත මි මස්සලා ගාවස් එබොයි ඛිලාෆ් තකි ඉස්ලාම් දීන නිස්බවා ජමාඅත් වෙ ඒ කිලියනි qadariinne adi mu'tazilainne qadarinna mu'tazilain mi de mazhab aqeedaage khilaf take hunna de mazhab ahlu sunna wal jamaa arun men nisba wa ahlu sunna wal jamaa to aqeedaya fushu arun take hunna de jamaa names islami ummat nisba wa de jamaa mi de jamaa take wes mi de jamaa ge mihum mi de jamaa to ahlu werin mikamang inkar kore emihum bunani emihum aqeedaya ki Allah subhanahu wa ta'ala edetan adi khalq kurawwafa nuwe edetan Allah subhanahu wa ta'ala khalq kurawwani mahshar ga maidanuga etanuge beenu jihumunne edetanuge beenu me jihumunne sorge gahlore sorge wanne jihumun den Allah subhanahu wa ta'ala amru kurawwima sorge khalqu gendane narke gahlore narke wanne jihuni ma Allah subhanahu wa ta'ala kun fayakun washe wahi kurbumun etam wes උපදිගෙන් කල්ගුවෙන් දානේ ඒ එවැමිහුම් බුණා ගොතකි qadarinna mu'tazilanne කියුන් ඉස්ලාම් දීන නිස්බවා දෙ මස්හබ අගීදාගේ දෙ මස්හබ එවැමිහුම්ගේ හුජ්ජතකි ලබදා ෆමියස් අල්ගොන් මෙන් මිතනුග මඩකොල්ලෙන් ජෙහෙ මුහිම් නුකුතාය දීනි මස්සලේ ගාල්ගොන් මෙන් හුජ්ජක් ගෙන්නානේ කිහින කුන්තෝ අල්මෙන් හුජ්ජක් ගෙන්නන් ජෙහෙ ගොතකි දීනි මස්සලතෝග ලබදා ෆම් කිරිත කුර්ආන සුන්නතුන් අල්ගොන් මෙන් හදීසුන් අල්ගොන් මෙන් හුජ්ජක් ගෙන්නානේ දලීල් ගෙන්නානේ එම්මෙ ෆහුකමක ගන්නානි බුද්ධිගේ දලීල් නමස් මිද්ද මස්හබුගේ අහලුවරින් බස් කිරත කුර්ආන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුගේ දලීල් තදු කොල්ලාෆ එම්මෙ ෆුර්තමස් මිදී බුද්ධිය මිදී
මේ ඉස්ලාමී උම්මත හගීගතුගා කුරිමතිවි බොඩු මුසීබාතේ ඒ ෆල්සෆාත යුනානි ෆල්සෆාතක එකකි ගෞම්තෝගේ ඉහුගේ මේ ඉහුගේ ගෞම්තෝගේ ෆල්සෆාත කියවාගෙන් ග්‍රීක්ගේ ෆල්සෆාතක මිෆද ෆිලොසොෆීත කියවාගෙන් වරක් බොඩ ඉස්ලාමී උම්මතුගේ තෙරේගා ෆෙතුරිගෙන් දිය බුද්ධි ඉස්කුරුමුගේ මංහජු ಕಂಕಮುಗ ತೆರೆಯ ಹುರಿಹಾಕಮೆಗೆ ಜವಾಬು ಬುದ್ಧಿಂ ಹೋದಾಗತುಮುಗೆ ಮಂಹಜೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ವಬಾ ಫೆತುರಿಗೆಂದಿ ಎ ವಬಾ ಫೆತುರಿಗೆಂದಿ ಹಿಂದುಗ ಕೀರತು ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನೆ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ಎ ಜಮಾನುಗ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಅಬದು ಬುದ್ಧಿ ಇಸ್ಕೊಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಂ ಏಕಮ ಜವಾಬ್ ಲಿಬೆ ಕಮುಗ ವನೀನಮ ಎ ಜವಾಬ್ ದೇನಿ ದೆನ್ ಎ ಬುದ್ಧಿಯನ್ ಲಿಬುಣ ಜವಾಬ್ ದೆನ್ ಕೀರತು ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನತುಂ ಎಮಿಹುಂ ದಲೀಲ್ ಹೋದಾಣೆ ಎ ಬಾರುದೆ mi manhaje ke lo beta khum mi ragalo manhaje num algon ben abadus iskuran je ni kire to Quran den nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunne e mi detin libe jawab ge macca den algon men ge sekundin visnagen sekundin e bar dene dalil taken algon men gen nan mi de mazhab ge ahlurin mi bunani emi hum ge hujjat ge gotuga mi bunani khalqu qurwa fa noe fahunne khalqu qurwani emi hum bunani bihar no Allah subhanahu wa ta'ala emha makhluqun ta khalqu kurvi hinduga udutaka binta khalqu kurvi hinduga surga narkas khalqu kurva fa wanama ei ilah kurvi bekaru kameke tanuge beenu mennete surga mi huwannani qiyamatuga maydanuga mahshar maydanuga hisabu bellawa mafahuge narake ves mi huwannani eduhuge ehma miha kurin edetan khalqu kurvumuge maanennete ei bekaru amaleke kurvani Allah subhanahu wa ta'ala bekaru kamen nukuravane bekaru amale Allah subhanahu wa ta'ala nukuravane ei ilaha ekashigin wa kamen nune bekaru kamet kurumake bas faida enne maanenne Allah subhanahu maanenne kamen Allah subhanahu wa ta'ala nukuravane ei mihum hujjataki mi hujjatuga abamihum ibnani hevima etan edetan Allah subhanahu wa ta'ala khabrawani ekamuge edetanuge hajata jehum qiyamatuge maydanuge namas lobedakhum ebamihumge mi hujjataki wes batil hujjate alumenna nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahih hadis basultakum ege miharus miwagutus edetanuge beenu Allah subhanahu wa ta'ala ebe kurawaka bay muslimunna bay mu'minunna edetanuge beelun ebe jehekan edetanum kummes khala asarutake kuraka efada hadisen nut efada wahake lobedda khunna hissa kollana nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwafa wa hadis basulega owe islami ummatuga shahidu genda mihum shahidum mujahidum ge furanat Allah subhanahu wa ta'ala labwani surge gawa fehikulage dunyegge terege ebaminge furanat awani e furanata e doonita surgega udhudi tibenete adi arshige dashugawa fulibattita hoge kaariye gosgen e furanata udhudi tibenete migotan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa sahih hadis bas fulebe ehma mi hadis bas fulum alumen mi egeni surgege terega miharum yagutu shahidunge furanata waka me surgege beenum yati jivanunto hame gota alumen emmennamas ege wahake alun me mayitako walulima emayita meduga barzakhuga kavvaluga kantavvegendane gotuga wahaka alun waragginen aduha efada hadis basulega onnan ei surgege ahluweriyennama enettaka kavvaluga surgen dorkolen huluwigendane den e dorkolon ene surgege miruha miru wonduga me wastaka aram wayrolate libili buhunnani qiyamata hame narakayaga ahluweriyennama narakayen enettaka doran huluwigendane edorun ene surge mi narakayaga nuba waha alifanu hunukan ene ihsas hunnane eha miyati sahih hadis lakun argumenna ebamihunge e hujjata raddu deven surgege beenu narakayaga beenu miharus Allah subhanahu wa ta'ala ebhippawa mifada goittakum ema lobadakhum mi de mazhab ga ahluwaringe mi rawiyaki mi batil rawiy باطل وهك ممثلاغ اهل السنه والجماعه عقيده كي لبدخم ادتنا كي الله سبحانه وتعالى امها كائنات تك امها مخلوق تك اود تك بنت خلق كر بدوه الله سبحانه وتعالى وني سورغ نرك بس حدوا مي اهل السنه والجماعه عقيده كي مي عقيده بارد كيرت قرآن نبي صلى الله عليه وسلم ಗೆ ಸುನ್ನತುಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಹೊರತಕ ದಲೀಲ್ ತವರಗಿನ efada detin dalile telubeda khunna hissa kolla
فرتما كيرت قرآن آياتك الجهل ماهنگا الله تعالى وحي قروا فاوي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وسارعوا تيبامين أوسبق الناشي الله سبحانه وتعالى حضرتهم فافا فسون لبقتما فافا فسون لبقتما تيبامين أوسبق الناشي أدي وجنة سورج حاصل كرمة تيبامين أوسبق الناشي عرضها السماوات والأرض سورجيكي أولتكا بيم فدا تنوسبقن دتني تنكي مي ألو من بينوا تنقل مينني أعدت للمتقين أعدت إتن الله سبحانه وتعالى تيار قروا فواني تقوى ورين نتك بتنوغا مي اللفظ أعدت مي ألو من بينوا تنقلكي أعد أعد يعد عربي لفظ يمانيكي تيار قروا فوي نمي فواني لفظ يمانيكي مي نمي فوا كمجواها كوريا هيغانه كمجواها كينو تيار قروا واني تقوى ورين نتكينو تيار قروا فواني نمي فواني ماضي وفا أما الله سبحانه وتعالى وني إتن تيار قروا نركع به يقول الله سبحانه وتعالى وحي قروا واتقوا النار التي أعدت للكافرين تباميهم نركع بيروتي واشي إتن الله سبحانه وتعالى تيار قروا وني كافر نتكين مي آياتكم صلوا من نمي إجني إتن الله سبحانه وتعالى وني تيار قروا فاكم مي دي آياتك جباميهم رجوع بكم غوانينما ميتي ورا صاف کو ما فنك وشنا كن نجه هم يكن عربي لفظا نقولون من بلاله كم غوانين اسمتي ورا صاف کو فن بحب بلاله بهوغ ماني بلاله كم غوانين اسمتي فن تيار قرباني بفواتنك ميكم بارد حديثكم أرغندو درس نمالانا صحيح مسلم غا رواية جنبا حديث بسولة نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني لما خلق الله تعالى الجنة والنار مي حديث كميها حساب مسميتي مسألة حكم الله من نفنا الله سبحانه وتعالى سورجيا نرك خلق كرفه دوغا خلق كرفه دوغا ما نك الله سبحانه وتعالى خلق كرفه بدتم بس أرسل جبريل إلى الجنة نبي الله سبحانه وتعالى جبريل كفان فنوذي سورجي بالله ومتكا فقال اذهب فانظر إليها جبريل كفان الله سبحانه وتعالى مي أنغواني سورج خلق كربه هدوغا جبريل فانه كليك فان ودايغم بلواشي سورج وإلى ما عددت لأهلها فيها كليك فان تمن إلهك نعمتك غوتي غوس ودايغم بلواشي أدي إتنوغا تمن إله والتكن نتكا تيار كربوا فوا نعمتك كليك فان بلواشي فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها جبريل فان ودايغم بلب سورج رجل أكليفان بلب بلوا فأكليفان وداعين فرجع فقال إمبري وداعين أكليفان بدارو وعزتك إبإله عزة فانتكن غندي بدارو مه لا يسمع بها أحد إلا دخلها إبإله جه مؤمن نتكا صالح أرتكن نتكا تيار قروا فميوا مسورج مؤمنون مسورج جواهك ميتان بيك فنيج كم غوانينما මිතනවන්නානේ මිතනවන මට්ටක මසකේ කුරානේ මිතනවන්නානේ මිතන නොවන්නානේ එකකොස් නොවන්නේ එහෙදු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා فأمر بالجنة فحفت بالمكاره අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගෙවි ඒ සූර්ගේ වශයෙන් ඉන්සානුන් කුරන් නේදේහා කන්තත ලව්වාෂ ඉන්සානුන්ගේ නෆ්ස් කුරන් නේදේහා කන්තත ලව්වාෂ ඒ සූර්ගේ වශයෙන් دين يقول كنت بجندي فرجع فانظر إليها هندو الله سبحانه وتعالى أنك كامس جبريل كفانا ميانغواني ميهار كليك فان وداعم بلا واشة جبريل كفان وداعم بلا فنظر إليها ثم رجع فقال وداعم بلا ومفهوغا جبريل كفان وداعم ودارواني وعزتك إبإله عزة وانتك غندي وداروامه لقد خشيت ألا يدخلها أحد إبإله مهار سورج وشاعين سورج بيروغا سورج وشاعين إلوا فاوا إنسانا كورن نيدها إنسانا هين نيدها كانت تهوغ سببون ميتنا إككوش نونان كموغي بيرو أبوته مهار كانت وفاوا غتوم سورج وشاعين إيواني إنسانا كورن نيدها هين نيدها كانت අලු කන්තකා කෙත්තරිරුමා මිපද කන්තත මුලින් ලෙවිවවනි එතන වදවේනි ඒකන්තත කුග්ගෙන්
alqanta takogge alqan kuraka insana ge nafsu kine fahar neden madu bayku manuwi eme insanuna kurimati wane eki musibat taka eki imtihan taka fitnata surge washagen Allah subhanahu wa ta'ala levvevi ma jibe fan wadagen ballawa fa midalwani miharu kantan be fa miwa gotum mitana ekakos nuwanna kamuga biro bote eme lebedda hum hama migota Allah subhanahu wa ta'ala narake evves jibril fan fonobwa hama migota narake amedugas hama mi wahakata mi khitab migota hama kurevigen dia මේ හදීසුම අල්ගොමෙන්න බේනුවා තංකොල කී හදීස් වශයෙන් ආයරුග අයත් තංකොල ලම්මා خلق الله تعالى الجنة والنار الله سبحانه وتعالى සූර්ගයා නරක خلق කුරෙව්වි හිඳුගා ජිබ්‍රීල් ෆාන් ෆොනුවි එදතම් බෙල්ලෙව එහෙමෙති මේ හදීසුම බිතංකොල අල්ගොමෙන්න මියති එගෙන් එදතන් الله سبحانه وتعالى خلق කුරව්වාෆිකම් එහෙම වරස්සාෆ් හගීගතුගා قدرින්න මුඅතසිලා බස් මේ හදීස් තක මේ ආයත් තක රුජූ අවේ එබෑ මිහුම් බෙලිනම مسألة حكم ورا الصاف نمس صح منهجون الكبار أبامين إسكوري أباميهم أوني بدي أوني سيكون تان إسكور مغ صوبهم أهل السنة والجماعة عقيدة من مسألة أباميهم الكبار جندي أما لو بتفهم من مسألة أهل السنة والجماعة عقيدة يكي سورج نرك الله سبحانه وتعالى وني إنها مخلوق تخلق كرفيدوغا خلق كرفاف إذا تم الله سبحانه وتعالى وني إذا تنوغ أهل رنتك تيار كرفاف مي أهل السنة والجماعة عقيدة كي لبدهم مي إمام ابن القيم رحمه الله كالإغفان كفاي الحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح كفرتما مسليك جنبي مسليك أديوس مفدا ورا مهمو ورا شاوغوري مسألتك كالإغفان مفتوغا جنوافاوه كورين ورداستهو كالعلون بنك مي معلومات تتلو بدخلنا حسا كرمو جندا علون بنك مقصدكي مفدا معلومات تهو كزاريان علون بنك هتوغا بس سورغي آمدوغا شاوغوري كمين مفدا شاوغوري كموغي نتيجة كتوم علوكموغا هيواغي وون علون بنك نفسا هيواغي كان لبيكن ديوم أي علون بنك مقصدكي الله سبحانه وتعالى علون بنك مي هتوغا مقصد فرهم كرواش الله سبحانه وتعالى علون من مهاد كوري بغوت كولكي علون من هي كوم تليفتو كاليو بيغندان بغوت كولك كم غالواش علون من ام غفافه فصل رحمه الله علون من كسور جنة الفردوس غالور كم غالواش امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.